هو مهندس اختراعات ومصمم ماكينات، وله العديد من براءات الاختراع في أوروبا. هو أول مصري وعربي أو المصري العربي الوحيد الرحالة في القرن العشرين وال21 بعد ابن بطوطة. عمل أكثر من 21 ألف ساعة في 19 غابة استوائية منتشرة في 69 دولة على مستوى العالم، ودخل أعماق هذه الغابات، استغرق الكثير من الوقت، كان تحدي كبير جدا واجهه قدامه. تعرف على أقدم قبائل العالم وهي قبائل الفيداس، التقى بآخر رجل بدائي في العالم في قبائل الباتاك، جمع بين براءات اختراع وجمع أيضا في نفس الوقت بين الرحالة، أنه هو يكون الرحالة المصري العربي الوحيد بعد ابن بطوطة. معنا اليوم المهندس أحمد الشهاوي. عندنا نماذج مصرية حقيقية يتعمل عنها أفلام وروايات، ونقدر نحكي لأولادنا الصغيرين بالليل عنهم حكايات، وحكايات بجد ممكن تكون أقرب وأقوى من 1000 ليلة وليلة. ضيف النهاردة واحد من هؤلاء، أقول لكم عنه حاجة بسيطة، أقول لكم إن راح 72 دولة في العالم في 20 سنة، أقول لكم إن هو قضى أكتر من 23 ألف ساعة في 20 غابة استوائية، وإن البعض بيزعم إن الرجل ده هو الرجل الوحيد أو الإنسان الوحيد على وجه الأرض اللي قضى 23 ألف ساعة في غابة استوائية. خلوني أرحب بضيفي الكبير الرحالة أو ابن بطوطة المصري أحمد الشهاوي. والله يا جماعة زي ما بيقولوا عمار يا مصر، النموذج المصري دايما مشرف في أي بلد من بلدان العالم. يا اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان مصر وكل خطوة في مصر، ومهما كانت مصر وكل خطوة في مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا أغلى اسم في الوجود. Ich bin auf dem Weg heute in die Frühe von Bangui nach Baiki. Und nach Baiki geht weiter nach Skat. Und das ist praktisch, ich gehe Richtung Kongo-Brazzaville. Direkt an der Grenze, irgendwo zwischen Kongo-Brazzaville und Zentralafrikanische Republik. Dort leben die letzten Pygmy, die hier in Afrika gibt. Die sind diese kleinen, kurzen Leute, die sind die Ureinwohner in Afrika.
Es gibt davon nicht so viel. Ich hoffe, dass ich ihn empfinde. Die Straße geht bis Baiki, vielleicht geht ein bisschen bis Skat und nachher gibt es keine Straße mehr. Ich habe nachher 30 Kilometer zu Fuß mit meiner kleinen Tasche zu bewältigen. Und ich muss von Skat, die letzte Station, etwas essen und etwas trinken mitzunehmen, weil die letzten 30 Kilometer, es gibt nichts mehr. Ye metele wong ba fup ye metele wong ba fup my younger one ye ba fup ye metele wong ba fup my younger one. Ye metele wong ba fup ye metele wong ba fup. Ich habe 10 Frauen von der Hauptstadt Bangui organisiert. Sie sind heute auch mitgekommen und wir haben auch das Essen und Geschenke und alles mitgebracht. Es geht hier um eine Hilfeaktion für über 400 arme Kinder in dieses Dorf in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist alles, wird gekocht für die Kinder heute. Peut-être à la famille par connaissance là. Vamos, desculpa, tira a próxima. Olha, seguir todos. Assim, né? Aqui no posição de só não marcar dos outros, dos outros. Alô, ora, anda a seguir. Anda a seguir a porta. Zio. Olha, cima agora.
Le épique à Naples, le épique à la fin. Do you have my knife? I use it to open here. Honoré. Alors moi varié c'est ala changer yani dena mgere na koli ala mpa le ballon dena mgere Ali Abdoulaye. Le deuxième équipement, le deuxième joueur. Le deuxième équipement, le deuxième. Ok. À la file ici. De bareko. Ndeko obligé tena sango si. Tena sango kinturu. Basi le tout le fait. E bumbi ge. Bati itati eso. Irlo Ahmed. Betilo Afrique en andoti kodrotier Centrafrique. Mais quand je ne peux le penser na Pangalandeke. Quelqu'un qui a le regardé ben kodronde. Ton solo gagé. Si le monde a été ni sara Noé na zokwe na mulenge batine kena bidisa watini na milotia mulenge. Aita so solo ga yeso lo kasara nando solo sidani la lo gana yeso ake kandi na la so amui richala keso al manjona ba ita Ahmed mogetena lo pokana Brother Hatman, na iliti kodroti Bangalandeke on the behalf of the village Bangalandeke, na iliti population ni kwen on the behalf of all the population, na iliti chef ti kodro, in the name of the chief of the village, na iliti notable ti lo kwen, in the name of all his assistants, irimo njoli gangona popotier. we welcome you, be among us. Et moi merci so mo dabeti mo nayi. Thank you very much for thinking about us Mo ga jusqu'à na kodrotier. and to come to our country. Mo ga mo lango na popotier. You come to our village and sleep with us Na tereti wa to na so ikilango da. around the fire like we used to do. Asa ngia na beti mingi. We are very happy. Inga merci so tene muna mo pepe me e unda irin za parati tena asa njori na mo. We don't know how to thank you, but we praise God to help you in all your projects. Tonga so e mu merci so mo ga mo tikangi na mo ngeso fariso mo limiti commencer ni e mu merci mingi na mo. Thank you for all the gift, and you can give it out now. Oh mo gage. So, et mon merci ti na zango koto na litimo. Ukete sio mama ukete sio. Ah. Bueno, nunca dominan.
Muna local. Zibongoni da chef Zibongoni. In the name of all women. There is hunger in our country, but we give you this in symbol. Thank you very much. There is no more hunger. Yeah, Bafu, yeah, 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 Metelo Bafu, my younger one.